nyine hari bimwe mu bikorwa aha ndavuga ushaka ko kiri mu byagize uruhare mu kubaho kwa ikorwa rya jenoside make umuzi wa jenoside n'ububirigi nibyo bivuge nibyo rwose nanze guhita nkubita mbangura nshatse uburyo wundi nayoga ariko nsanze nta bundi urakoze nibyo rwose kubinyumvisha neza ni kimwe ni igihugu cyagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1990 cyateye umuzi urashibuka ego abandi baza bunganira ubundi uretse amacakubiri batanya hanyuma mbayobore iyo system bagita indirect rule cyane direct rule ni divide and rule ariko nabyo bifite aho bihuriye ko hari uburyo banza kugira ngo uhindure ubuyobozi hari no kubayobora udahinduye ubuyobozi gusa nibyo wize amateka kundusha ariko ni muri uwo murongo cyane rero ubwo buryo bakoresheje ubundi bakimara kubona ko u Rwanda wenda twagize amahirwe ingabo zo kugira ubumwe RPF ikagerageza guhagarika iyi jenoside ubundi rwagombye kuba ari bamwe mu bafashe ya mbere gusaba imbabazi nk'uko Ubufaransa byagenze Fransa niko byagenze neza kandi imbabazi kubijyanye no kuba batarahagaritse jenoside kandi bakarika abanyarwanda bakicwa kandi bafite ubushobozi bwo kubahisha byibuze batabare bakeya ariko bose barabateranye ego kandi ubu ngubu Ubufaransa ni kimwe mu gihugu kibanye neza n'u Rwanda precisely nk'ububirigi rero ntabwo mbona bwaregeze bugira icyo bwigira muri ibyo bikorwa byabaye ahubwo bwakomeje kugenda muri wa mujyo wo kutumva icyo bwagombye kuba bukora ngo bumenye ko aribwo bwagombye kuba bufatiye mbere ngo wenda bugaragaze ko hari icyo bwicuza ahubwo ububirigi bwakomeje kugaragaza iyo myumvire yo kuticuza ibyo rero ntago nk'u Rwanda noneho byabaye bibi cyane mu gihe u Rwanda rwabonye ko ububirigi buri kwifatanya na leta ya Kongo muri make rwagize uruhare mu gushyigikira RDC yashaka kuba yafatira ubuhano yasaba kuba bafatira ibihano u Rwanda rero ububirigi nabwo rwarabikoze koko rwafatiye ibihano u Rwanda ndetse n'abishyigikira ibihano bya hato na hato ariko rero ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko ububirigi bwegereye Qatar kugira ngo ibufashe rero kuzahura umubano n'u Rwanda gusa ashimangira ko nta musaruro byatanze kuko iki gihugu kitazagaragaza impinduka mu myitwarire yayo n'ubundi u Rwanda rwashingiyeho rushinja ububirigi rero ibijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'ububirigi Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho nabyo mu kiganiro agiranye n'Ukwezi Times ariko yanavuze ko ububirigi bubinyujije kuri Qatar bwasabye ko babonana n'u Rwanda muri make twabonana kugira ngo tuganire ku bibazo nabo rero babonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi muri Gicurasi kugira ngo rero tubasobanurire muri make impamvu twahagaritse umubano kuko rero imyitwarire y'Ububirigi ntabwo yari iboneye cyane nk'igihugu cyagize uruhare mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu mateka y'aka karere kose k'ibiyaga bigari. Nduhungirehe yakomeje avuga ko nubwo Ububirigi bwateye iyo ntambwe tugakorana rero nta gikorwa mu kuzahura umubano nicyo kibazo gihari kuki nta gikorwa mu kuzahura uyu mubano kuko rero ati nta kirakorwa mu kuzahura umubano kubera ko ntabwo turabona ko hari icyahindutse kigaragara. Mwabonye ko rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi yavuze ko mu kwezi gutaha azaza mu nama y'abaminisitiri mu muryango wa Francophonie ariko rero ku byerekeye umubano w'u Rwanda n'Ububirigi nta kirakorwa kigaragara uretse Qatar mu minsi ishize yavuze ko Ububirigi bwanegereye Uganda kugira ngo bihuze n'u Rwanda. Muri Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje Ububirigi ko yahagaritse umubano wayo nubwo rero mu bya diplomasi
inategeka kandi abadiplomate b'iki gihugu ko bavuye ku butaka bw'u Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni icyemezo y'u Rwanda rwavuze ko rwafashe kuko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba imbere mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi rero bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko rero mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwavuze ko rero Ububiligi bafashe uruhande mu mikoranire iri kuba ku ruhande rero rugamije kuba rwasenya u Rwanda. Rwafashe uruhande mu mubano uri hagati y'u Rwanda ndetse na RDC, kandi ko rero rukomeza gukwirakwiza ibinyoma kugira ngo rero hafatwe ibyemezo bibangamira u Rwanda, ariko byose rero bigamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Mu kiganiro Maxime Provost, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, aherutse rero kugirana na Jeune Afrique, yavuze ko icyo gihe cyo kuzahura umubano kitaragera. Ati haracyari kare kuba twavuga ibyo kubura umubano. Ndashaka rero kwibutsa ko Ububiligi atari bwo bwashatse guca umubano n'u Rwanda. Yavuze ko kuzahura umubano w'Ububiligi n'u Rwanda bishobora gufata igihe kinini, kandi abantu rero bakwiriye kubyumva. Ati kuri nge ni ingenzi mbere na mbere kuba inzira zishobora gutuma umubano uzahuka uzongera guhangwa, byagenda gake cyangwa bikanyura mu zindi nzira. Ibi rero nibyo nagerageje gukora mu mezi ashize, by'umwihariko mu nama na mugenzi w'u Rwanda i Doha. Rero hashimwe ubuhuza bwa Qatar. Umubano rero ushingiye kuri diplomasi uba ukwiye gusabwa igihe kugira ngo rero igihe runaka kugira ngo rero wongere kubaho kandi usubire mu buryo bwari busanzwe. Nta gisubizo gihari uretse ibiganiro byonyine. Yasabye abantu kutagira ibyinshi bitega ku ruzinduko ateganya kugira i Kigali ku bijyanye rero no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Maxime Provost ni umwe rero mu bayobozi bo mu muryango w'abibumbye, mu muryango nyine bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie. Rero bazitabira inama yawo yo ku rwego rwa za minisiteri izabera i Kigali mu Gushyingo 2025. Ni urugendo rero Maxime Provost ategerejwemo i Kigali mu gihe u Rwanda umaze gucana umubano n'igihugu cye. Ubu ngubu akaba we atarasaba cyangwa se ataragaragaza ko umubano awushaka hagati y'u Rwanda ndetse n'Ububiligi, ariko rero abakuru bavuga ko bagiye kwinginga Uganda ndetse na Qatar kugira ngo bongere babane neza. Ariko ni kwa kundi umwana akora amakosa ntiyemeye ko yakose, rimwe na rimwe yanahanwa ntiyemere ko yanahanwe, ahubwo no kwemera ko yicishije bugufi nabyo ntabyemere. Ni nabyo biri kuba ku Bubiligi. Ububiligi bashaka ubufasha bwihutirwa nk'umurwayi urwaye malaria, ariko ugiye no kumwica imisaraba ingahe, ariko ntago ishaka kugaragaza indwara. Bimake kuki Ububiligi budakeneye kugaragaza indwara burwaye, ahubwo indwara yajya kumenyekana igahita ko bakayihisha kandi arembye. Kandi iyo muganga abashaka kukuvura, ariko kubera ko udashaka kwivura tuzapfa urwupfa. N'Ububiligi ngiye mbona indwara burwaye ushobora kuba burwaye indwara ya gateranya. Ati gute? Ububiligi ni kimwe mu bihugu nshingiye ku byo rwakoze mu Rwanda nk'uko nabigarukagaho, ndetse n'uruhare rugira mu biri kubera muri Kongo. Ni igihugu gifite umwihariko wo kuba rukunda kugaragara mu bihe hari abantu badahuje, rugashyiramo imbaraga kugira ngo abantu batandukane bareke guhura. Kuko niba rwaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994, aka kanya bakaba bari gushyira imbaraga mu gutanya abanyekongo bumva yuko ubwoko bw'abanyekongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda
aha tuba tuvuga Abanyamulenge, bakumva ko nyine batakagombye kuba bagira uruhare mu gihugu cyabo, nta burenganzira bagombye kuba bafite. Iyo ni indwara barwaye yo kumva yuko guteranya abantu cyangwa se kudahuza kw'abantu ari ikintu cyabafasha. Nicyo cyane rwose. Ariko mbona none se niba udashaka umubano w'u Rwanda kandi uri mu muryango umwe n'u Rwanda, wenda tuvuge francophonie, kandi ukaba uzaza mu Rwanda, ese nimba ari kumva atabishaka, ukaza mu nama y'u Rwanda ukagaburirwa ibiryo byo mu Rwanda, ugacungirwa umutekano n'Abanyarwanda, ariko ikintu cyakona nicyo bivuze buriya da. Icyo bivuze nuko barabizi ko bari mu makosa. Yaje nk'igihugu, wenda yaje nk'umuryango, yatunguwe mu muryango. None se ko nka Kongo ko yari mu bari kwitabira UCI, ariko bitewe ko yari kuza mu bihugu bisanzwe byije mu irushanwa, kuki yanze kuza? Ubwo bamurushije ubwenge. Ariko bishatse kugira ubundi hantu utavuga rumwe naho, ubwo ngubwo no kuba utabashaka ntabwo uba wemera ibyabo, ntiwagombye kuba witabira ibyabo. Uragira ngo niba Ububiligi bwicukura amabuye hariya hepfo, uragira ngo Kongo ibimenye se? Ubwo si ubwenge. None se nyine nibyo navuga ngo bafite ikibazo cyo kuba abikizeho umucyo, akagenda akavuga uti ngiye kuganira, ngiye gusaba Katare, Kongo ahita avuga ngo nyamara ko wenda ashobora kuba yavuze uteka tugiye kagende n'ubundi Kisekedi nambaza nzamubwira ko ari ibinyoma biri kuvugwa, ntabwo ari ibintu by'ukuri, kuko ntabwo nyine yamenye ibyo baganiriye. Ese arabibwirwa n'iki? Uyu nguyu muri kureba muri screen, abangaba muri kureba muri screen witwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Provo, hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, akaba rero na Minisitiri w'Intebe akaba yitwa Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Zina nk'igihumbi, 1 2 3 4 5 6 akaba abagabo kweri, abagabo neza bagira yitwa Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Reka dutekereze ko wenda hari umusanzu ibi bishobora kugira, ariko ntago mbibona ko hari umusanzu bizagira, kuko mu ijambo rye niba yagarutse yatangaje yuko ntago bafite ibiganiro bazagirana byihariye bifite aho bihuriye n'umubano wabo. Icyo azakora nuko yaje mu biganiro bisanzwe mu muryango wa francophonie, n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ni inama izaba mu kwezi gutaha. Bishatse kuba ko rero niba nta bindi biganiro bihari, gusa twicyo dupfa nk'u Rwanda nk'uko perezida aba yabivuze, nuko tuba tubizi ko ibibazo byacu tubyikorera, tukikorera n'iby'abandi, ariko dupfa kuba twe dufite amahoro nk'Abanyarwanda kandi iterambere ryacu rigakomeza kwiyongera. Mu gihe rero hari amagambo yagarutsweho n'umukuru w'igihugu avuga ngo ntabwo bagifite umwanya wo gusobanurira abantu ukuri bo bahoze badashaka kumva. Igihe bazumva ko bakeneye ukuri bakemera umubano n'u Rwanda, bazaza babisabe. Wenda ubwo wenda yakomeje agaruka ngo ntabwo ari bo bakabisabye kuko atari bo bawuciye uwo mubano, ariko ibikorwa byabo bigaragaza icyo bo bifuzaga. Mu gihe rero bazaba bafite ibikorwa bifite aho bihuriye n'ukuri, bagaragaza ko bafite kwicuza ku by'ibyakozwe nabo, u Rwanda twe ntabwo tujya tugorana, tuzemera duhuze nabo. Kandi ntekereza yuko mu gihe ibiri kubera muri Kongo n'ubundi byaba bigiye ku musozo, tukabona ukuri kwabyo, ndabizi neza ko nabo bazaza bemere kunga mu ry'abandi bemeye kuyoboka, bakabona ko u Rwanda ari rwo ruri mu kuri.